Ia o te boai foi o de whaatalofa ma whaawheroa I ofo lofa ma whaaturi mantu Samoa I le rei teibi o le afiafi. Ira ua sa varia jula valu wanti le dolu minute ua te ai nei le tu la lima. E le tautua whaawau fo I lau Blue TV e baise o le prokalame o le tauta ia e mare manuia whaiva o sio tātou o te rou. Tauta ia e mare malo, tauta ia e mare fia fia. E oi. E wia fu I pi tau le oanga mai le mana ia oile nei aso. Ia polo e tau whaanoa noa fo I po kau whaale seki le mea. Ia ai ari tari tonunga e to ia fua fo I se tae au fo. Ai a whaapea ua matua se kueli pālengi whaaka kukusa lo waso. Vi ia le angale leo le tua. O vorova whaatalo whātu asia tari rei vanga o le via filo tau pa ia moro tau mamalu Samoa. Se e mai fo I lunga o le rei fola o unanga o so te inga. Ia e tautua ma wha wau le unanga mo o e Samoa le anturu pele le loto le nganga ma le wha moe moe. O tau pa ia e le popo, o tau pa e le solo, ia o Samoa o le hi e vivia. Ia e au talanga tā, ia e le nga whatauli mai na fo i se vave po o se poto. A wā o oe o le ao mamala. Ta lofa atu Samoa me le whasaunga o ao ma le antu folasa. Ia, mai lava yo wantu tia ma antu whalenga. Ia, pa ia lava fo, ia mai le vavau eo o le wha vavau. Ia, mai manua se ia pa ia fili ma pule tuu le tauilo ai manua ma lo whataro whantu ma le nganga I tumu I le wha aloalo. E le rei vaenga o le aviafi. Oa mai o e Samoa le antunu o I pele le loto. Ia, oa mai o e Samoa tanga tanu. E oe. Ke ufa pia isi, ia pe whakalofa asiakanga o Samoa. Lei o le winga o la utala. Oe lea e te mai moa mai o oe o le Samoa. So pe te mai moa mea lai Australia, Amerika, Asia, mātu I sauteo o mātu o Amerika, sauteo Afrika, po fea lea tu Europa ma le Pasifika. Ia o oe o le Samoa. O oe la leu te whaatalo whatuai o amai. E le rei vai ngā o le aviafi. Ia o le wafo ala stofil nei a mātou. E ne usila nei, ai mai se fo I lao Australia ma Samoa. Wai pe yo tunu nei o leu te loa mātou te aso whatasi. Au te loa o le aso lulu le nei e whaafeloa I aduai I ante au tau nei Amerika, Hawaii, Amerika Samoa, Manua. Ia manisi o atu motu o loo I lalo le pulenga Amerika. Ia au te loa e tasi le aso e duai ai au tau. Ia lau I o le fiso lau o le tolo e pe iau na uwhaiantu I proklame uma. Ai ala I tasi le maunga iolo whaata lofa, ma ofo o lofa antu. A sia tamal proklame I ante oile nei vaenga o le afiafi. Na manuia mea na e whaia. I oe. E a mai vaenga na tango ai au a au. Manguia, na ngā luti tala noa tō tala le tusi. Ia manuia mea e tango ai au a au. Ia manuia mea e tutu ai au vai. A talo whantu I whio I o le tala le lei, au na tatofia le tua I so se whata whaitaulanga. Se li lau whatalo fo I mo folo whantu si o tama whale nganga le sunga e pasta waita whata ma le whale tua melody. Ia ma le whanau po le no whaalo fo I le mafuta mai I Marewa. Ia e se fo I o pa I o si o mantu fo I ka le sia. Ia manisi au na I o tama ma tina whale nganga. I la tau fo I le leima, va la lanta le mafutanga balo fo I nei tanganta, whaatalo whantu mo folo whantu ai. Ia te utau. Na iau mantua, ia ma mantua o malavalanga o le kele o ka mama ki ngau ke makua I ai. Io I lantou wa vea o se silianga o se vainga ia te au. Whaatalo fa mo folo whantu ia te utau le deivanga o le afiafi. O amai. O le lei le tausinga, o le lei tūlanga uma, e meisi o nei tau mawhanawhana o tātou iai iau te ronei. Ia, whaatalo whatu asiata. Ia maso o se tangata lava whai ngā luenga o lo maua mai lo leo. Po o te tonu o whai ngā luenga. Lungo waa lau o loa, po o waa I oe. Lau pasese. Ia po lunga fo I o le ea, po fea fo I o lunga o le la au. Ia, me se fo I o le vani monimo o le lau ele marisami. Whaatalo whantu ai le porokala me le nei vaenga o le afi. Ia ona whaasifo ale o lau whaatalo whamala o whamalo I ante au tau o ma paanga mai ale tātou Blue TV. Ia po le Bluwave TV ma le au nanga. I le aso ma le aso. Mai lava I le tai au se ia pa ia fo I le prokalame whaiu. Tautai iae o folofatu asiata. Friend ta vita o mai. O mai tātou le nei vanga o le viafi o folofatu I ante o le tofine me se fo I le ainga. Lena toto o vau tu ia Josefa. Whaatalo whantu. Ia asiata ma le proklame. Ia ngante I lea. O le ti via Dolorosa. Ia ma le maftanga I sini au se talia whaatalo whantu. MJ
afualo ma tau foi mafutanga lo fatu asiata per proclame le deva gar feferga ta foi le o fatu tauanu El Paso Texas io ele nai America Texas kama foi le pingo kama maka ya kai e o mai kama foi e pefu mai le mai so fogua ia malanto pulo ko pui ai le leila ka po America e fai ore pefu ore sa so fogua foi le levantur fa fonga Samoa PMM mai lungor ko afa ole mafa o tangar ka pui e mafa ya mo aulo siliva po foi se fale nga oso mai ka pui o kaupoi a Samoa. Ai oi. La sasa mari sor fonua vantur fa fonga lenturu. Ala sasa mai u korvau. Kanga popo, kanga kaamu. Ai mantua unga piuse me I kanga ar kaupoi. O folo fantu ya tole ma futa pade vanga la fiafi. Junior vanga mai ava toloa. Priest Vekas. Ia walelei ko give me ka o ko city nga loken a jalo fati a tole mafuta be sunga juda ma pule sua dia la ale lua le mafuta be fo le vanga le fiafi malo lava le on sai malo mafuta mai mika nga tailea ia o to fine fo le tausi a te sisi ia fata lo fati a te sisi ma le tonga ia sunga le tumua ia le lo mua fo tumua sunga tuisa mau tlenga ya fanta tamanti le lua ma le nofo alo le mafuta mai ina sini au Italia ma lo lava no sai ma lo fa to e senta fiti o mai ma lo lava so fu mnuia le manaya jolua lua le mafuta before le vanga la fiafer gante le sunga ya va yala Joseph Smith io le mafuta mai ia fa pe foi la poasa ropeti ma le tau foi mafutanga ia sunga maulalo June maulalo pe for sunga ya fa salafa Emilio fa talofa mo folo fatu asiata FS talof talofanga le mafuta mai loi Hastings ia male au tau ngale lue fa faitimi ngale fa faitimi wakama sangi ile upor kau apu ia ai ono le upu na amata pina amata fofo mai ainga ruenga fa pende le lai pia fu ai no ta fie ta watu ia ai tu sa ole tau sa onga lavo ilanto o ilanto o mai nga ruenga fa vaitemi afa pela ole te mafuta mai o le ke malanga menga ruenga fa vaitemi fa talo fatu asia tamo folo fantu ia te o ile nei vanga o le afiafi la tato tu ile show tanto update ia mai se foi para tu o le aso nei so fa kari para ku kapea e ka ko kuka le ta pena mai pe ai lungo le tau salo le tanto proclame ia te look forward ala ia so tofi te Tasi po le fo ile kuka le fa te ia fo le tanto ofisa mai so to le mafuta mai ai onisi o update ma me o lo tutupu o le tutupu ua valo ia mai foi ia fa ta pena ai tanto mai se lava so manto tru u New Zealand o le ua fa mafa mai lava fautuanga mole afa ia po le cyclone le fa ua fa ingoina ua I lalo le mai tau ngale vai tau o Gabriel so le o le fa o kapirieru ori fa pe foi au kapirieru nga mele le ia jau ai a le ua valo ia e ono afia madou o kilani le tuala o kilani o le o nga ele pito ilunga le ile vai luaina o le North Island ma le South Island lono winga o le piko fa ala ilunga o le North Island le ia au kilani madou lana ia o le ua valo ia mai malapata ia ele soifu ia nga soifu malo loina ma va ai tau ai me se fo ila to wo fe ngai ma le puipuinga o New Zealand nei tu lango fa le lave fa fo sei Ministry of Defence and Emergencies o le wala pata ia mai se tu langa e ono toi tupu ai pe yo lolonga ar kamala le ele nga ko ki monga ai o sa wai male matangi le la pata ia mai ono a matantu le aso sa fa solo atu ina te tele le so ngafua ma le so lua ma le ala foi la le o to fa popo ai le tulanga foi le state of emergency mo le pitonu o gilani la vai le o fa ilo mai e le tanto fai pule pule ngu pule nu le na o le tanto meia so ngai Wayne Brown le o to fa popo le si fitu aso o le state of emergency mo tanto o gilani me la lea e la pata ia antuai ia tatou ainga au kilani uma e so na tatou tangata Samoa ia fa ta pena awange I maua ka ko le po ia fa manu yo fanga ioi
awana ipo ia fa mani o fanga o le winga nga fa makalanga pe afa pe ona e fa te fa fo so o ia fa ile to tele ai po le no winga awana i maua tatou fa fita uli o ngai ke la fila pe yo le fa punu o manu ilo no fanga ia tatou ta pena masiaki yange ruma au kafa i o a uma tulanga po o mausali po o le leile Maota fo le lawa po o ai me se fo ilanga o lela pata i meli tulanga o le matangi ia vai po saunga le mo mai mai ele tise matulanga fa pena ia po lava fo ile swa vai matulanga uma wai tatou te liloa po o swinga matulanga uma fa pena ia ole tasina o tulanga o la o lunga ia tanto wa headlines fo ile nei aso ia malisi vaenga ole tulanga ile tatou tongi a matale o valo ia mai ele fionga ile li palemia ia Chris Hipkins mai lea so mua o Aberila. Wikaro masina yona tuatu. O lea ole anto e si ti ai le totongi a manta. O tangata whaingaruenga i New Zealand i le lua se fulu lua ta la fitu se fulu senge. Nono winga. Ka la lima su senge le si tanga le uwe o se si tanga tele. Pe a fa atu sa tu sa inisi o si tanga whenga ka i lima su senge. Ka i fiku se fulu senge. Ta i se fulu lima sene. O se ti tangale nei le ua fola mai le fionga i le li pale mia. Fou o le vai fa le paolo o le fainga malo. I le aso mua la o Aberila. Le o le a i feki e le tamalea. Luas fulu lua ta la fitus fulu sene. Mai le lua kasi luas fulu sene le sa iai. Ia le tau te alu e le nei taimi. Le vai la ua toe valo ia le se tanga. E a matale le aso mua longo winga. Fa malosi e fainga luenga. Ioi. Fa malosi e fainga luenga. Le fo ua a manta onda. Ia, tau te le mai lo fo mai fo isi peo ke meo le paloka. Ia, po le halava le tūlanga iai a fai o se vaenga e fa maru iai nai a inga ma fiso soa ni iai i le soi fuanga taunga ta olo iai. Ia, i se halenga e worry fuar ngā mea. Ia, au nei nisi nā vaenga. O le a fa lau tele le tūlanga o ngā luenga fa vai taimi. Le ua toi te tala i tutonu ni usila. Pe au o le taimi e to ai tau nuu mai le tantou malo fa lo ngia me se fo songa tama ita iloia le ole a fa tal no ina ni sio mata upu le himar mata upu foi le peo ngo maua se ava no fo maua i lantou ua no fo fa solitu la fo no po i lantou overstayers i te tonu o au te ronei ta dotu tato marolonga a foi mai fa felo i pe po o tau nuu me ma stato kuka ma fa ua wet proclame ni va nga o la fiafi taro fala va samo ka foi ngai mala o ko ngaru au ro ma manga nei ko i ava pe tau sa ili se lu au wa foi ia to na yo la sama so ta itasi e te mau ile Tasi Market ta toru au felesia fa ko a otto me sa so mai ile tu le o ta to fa i palang felesi na fo no me felesia ke mau ile Tasi Market le ga te lo ta to talo ni wele ar kama mai fiki karo pingi ki foi le ping taro number 1 pe api ni waila e ofa Tasi Market toru au mau foi tanto mau keni so se tu ai nga sai se mana tu foi e ma foi fa fa ausi fa ku ka ese li liu mai le tu le te se mai ai ang yang ese ma li ia o la sio ki lang yang Samoa aven yang mo te mi nei ro ai nga mau ma tanto popo e fa ai la pepe i nei le Tasi Market a fa pe foi ke a ka e valu popo e ai foi le a pepe e maua fo ia tātou fasimoli ngosi mai lava nei tina mata mai ta i Samoa le wa fa tau ina i so o si tu ai ngā lanu so o si tu ai ngā manongi ese fo e le ngata ilea fo le tātou fanu u Samoa le tamasasa o a lea ia o ngā mō ngase ia ai mese fo le fa i le ino loutino fa pea fo i tātou sama ngā pea o maua fo le tātou lenga tau silisina mai o le tātou Samoan turmeric o le tātou lenga le ngata ilea o le kama le o ava ma le tua taimi o le sama le ua wharumia le tātou ava o mai la ia le vaenga mō le whanau laiti maua le tātou vai o le fulu maua le tātou vai lafa ia le kama le su e le to'atele ia wao nei foi vai tau o matua pi le mangeso le kingo maua ma le tātou mangesia mo le whanau ia e mai se foi o le tātou vai tale ia o le vai fiva so o si tu ai ngā vai mo le whanau e te maua nei le Tasi Market Samoa e tasi lava le whare o loa e te maua umai o loa umanei na o le Tasi Market Tasi Market, the taste of Polynesia and your affordable local.
so fa felo ia tu tali mai ai o le porokalame le vanga o le afia fi fatalo fa tu ile songa le pese la wi lo le ni folo le fionga e ru pote polu paritaonga ia male tautonga le mafuta be male no falo I vailo tai America Samoa ai oi Tasi dei tama pese au le leila ia ai wa matua fo talo fatu te leu so fatu ia so fa pese fo telo ni so la to ia silio la fatalo fa se mo ko sa ko fa kalo fa le si vai ai so fatalo fa mo ma fa filo ai ia le la le lei o le tausala o le ma prokalame ia ale to fine ia pea semu ia ile nei vai ga le fiafi o vo fatalo fatu o mai lo waso ua mu senga mai foi lo ua mala ula matango fi ia te whaasalo whātua asiata ia whapea I le tato au mai mo foi I le nei I tula o le afiafi. It's been a while and I am very, very well, thank you. Te lava asiata. Happy, busy ia lava isi ngā luenga ia whapea isi o whanau. But I've been well. Wow, ia ole wa te lo na te vai mai au te pes to Tasi tua na o le ta prokalam ia ole tu langa le pi fo ile ko misia o le tele o aso ba yaso ilo mo fongo fo ile se unga wenga le wa fai nge okay maka le prokalam ase o misia ia le Blue TV e fa pele Tautai you know aso uma ke so o ku so le ke misia le au fai le nga wenga e te o misia o prokalam of course, I miss you, Asiata, my dear brother. It's been, I miss the work. I miss the community work. But it's been good. It's been good. Ia, mana ia whaavitai o mai ia mantua me se fo. O te lo fi tele na yo mantua mata ta prokalam. Ia, o koe inga, ia o sotina. You know, e mau a fel whaaka, you know, o spare sil lo makuale, e whaima, me whesosoangi mai ke leo keimi, ke lo au, pai e fo inge. Mam, ke koe whaiska whakau. E for me. Ai longa e loa wanga. I said, but they're very happy. Mom and dad absolutely love o lea ua mangai foi. Ia, wa kau wa o foi e le kuka because of their masangi. Leke kenga o kuka. Ia, wa ole mena le sa uloa e te le kuka le tau ainga. Ai whaavitai tampuru kalame. E me se foi la wanga le, ole ala se ka kuka wa pei wa vea lea so tofi o se aso o te whaasasano I ai ma o moe mana tu natu. Po lea fo se kofo lea la asu bai ma tau sa lea pia. Lea se ta... Asiata, le ngō whaalongo le news o lea o fo e ua, you know, ko mai ia le weather warning. Nā whao. Ia, le me whainga whaise kuka wa vevela ke le whainga se kuka a. A lea wa whaifa apea. Mea ai mamafa, dessert, me ai mamafa, dessert, o lea la, because of the summer and plus o lea o walu foi I lunga le Tasi Cafe menu. Le o whai aku I le boi. So, o lea o le boi. Kei loa. Bye. Paki ka kou, wau te loa, ia o poru palitaonga tasi lea tausa mi poi, ma le whai poi wa e sau mai I whareli mai sa vai. Ia, ma le wharetua, ia, wa o maila wa le ngarfo I kukuila a resifi o kausa mi poi. Me se vole to telo o tonu ngol porkalami. So le, whawhekai, o una leu ke whai ko ngari whapea ua I sau se shake fo I leo leo e whaia. O lea la, ai, oina o ia, e whainga le poi, wa au toi mawhawhau le poi. Pika ngaka la u whainga o se poi, aso o ua o ngai meo mea ai Samoa. O le kala fo inga lo kinga, o whai fesilo fo inga lo le lo makua. Maha me ke lo le whai mai, le hei wa leva le koe. Nga makalonga fo imasi o wo pelelea o Sharon. I said, sis, le lo kango e lela o so le whainga le poi, nge aso e whai mai, wa leva le koe whaalonga le. O leo over, I was inspired by someone on Facebook. Lea langa o walu e follow la le recipe. Asiata, I know eke manga o mea le proof. O lea la laku le proof. Se I sau la, sau wa ai atu la ia I le whainga menga. Ona au tofo, la whakari lau kofo. Ai se e sila mai la, I le ngao singa, e le tuafine ia pea o le poi.
Oi, so o lea la o lea o kofoinga. Pa wan mero vai tu ele sa uma me piska mai fa manu ngale a to fora point. Ai kango la fa matala. Ale so ko for point ni. O ingredients uma lea e maua uma le Tasi Market. So lea ona alu e failo fa tau i le Tasi Market. Yeah, you know, ese foi la flavor. So le te fa tu la ukala. Fa to a o ai a le se poi. O le mangai o le mixing o le. O si ingredients e ke ave ko or poi le pe o le a pe. O kango ko ele lemon. O le man, ia so le. I know if I cook for me just the lemon leaf. I ngo fa le hey. Se kong if we say lemon e ko we ia singa for ingale singa bit of a sour taste must it twist for ingale ia fa pe ile vanilla essence le of secrets la le but it's the first time I've ever made it. Mangi. It's the perfect summer drink. Ala le wan le angole engor poi aka unga lo yo le fai por kalam. Pa jalo fan tu le to telo ila to wa le au kausa mi po ya por au ai po ya so ya o fono ti de vitavui. O le sunga ile matu o fai va ya tolo wena moa vai. O le au o kama ya nga fofo o mai le poi o Lucas Eas I Cape Town Campo Town. Ia ba le to tele ha la vai nga fo ya Elisala ia o le champagne fo ile o fa kau poi. Ai ke no asia ta fa pe o le se flavor o le o le tato au mai mo o le if you manga o e try. Yeah, send comment below put ale se flavor for next week. I'll be back. And I'll be making something. So, send me ai mama fa. Yeah, leo fai mai ya, leo mo mai DJ Jared. Leo mai DJ Jared. Fa mo le asia fa po asia ta po se fele po ile. E ke le ko vai mai no ya ke al programa kai au. E si wa fa le to nunga le po ile nei ai o le taste o le po. O te ta o ti no atu to lo wena mo vai ma le fale lu o le to ainga. Waka kaunga a maka so se kufunga kakakau. Waka kaunga a maka le poi. Iyo, wa tauna mata le poi. Anai ma o tuunga, ai me se fo I pa futi. E whiunga pa futi, ma utole ma futa mai, e seta fiti. Ea, waka kaunga kokoe a maka umare poi, e ser mama, ia so. O kokoe se si poi kua wa rofa ile. Kei loa wa ummalele, lewa umma. Vai haku foi. O au. O lo o specialty la o beverages mea la ko ke le loa. Ia le na le o kaulangi mai ki ngan manava o yo le. Ia se fa sa wi ni so ta fa pito no le ta taimi. O fair le fa ka mai fai my ingredients in your pot. Ingredients uma, you can find it at all of our Tasi Market locations. Ele Tasi Market I Messi, 1 bar 2 Triangle Road I Messi, West Auckland. E fo Ilala I Papakura, 182 Great South Road, Papakura. E fa pele to la le ua yai, 37 Farrington Street I Glen Innes. E maua uma I le Tasi Market. Awana ingalo a asiata. O lea foi ua o lea la atatala I le tatou cafe fo o lea ona o matamata atu. O lea ua make le announcement asiata ngafi 18th of February. O mai 10 o'clock. Lea ua telele na tu mai I le menu. But there are still specials. O lea ua yele specials tatou tuna. Ia whaapea le wāhu. Ia ma le sulas masi popo le ua yei le tatou Tasi Market. But there's heaps of specials. Kele specials. Ia, le na, awana ingalo fo ile au nanga le Pacific 40 ma le talo for voucher. Au tiro le boto ya ea onga ame se fo I Samoa I turisi mamata anga pia. O le school holidays lea a whaapea e leumanga o mea se fesosoangi a waile I a tonginga a tato whanau I Samoa e mawhai o na fesosoangi atu I le talo for voucher. Whai ngofie, a wale popole le tūlanga le whaapea e senda kule kupe o e sele me e whaonga ele kupe a lewa send sa o atua I le talo for voucher e whaonga e awa I le tonginga ma whaapea fo I stationaries a le tato whanau I Samoa, anywhere in the world. O le tatou hotels, whaapea resorts, e mawhai ona fesosoani atu ai fo I le talo for voucher. You know, asiata, be creative. A whaapea ese as whanau a mom, tina, or dad. Whaonga le talo for voucher is Sunday. And it goes directly to celebrate their birthdays. I resortia pe o Lava Hotel, Dave Parker Lodge, Sina Lei,
taumesina, tanoa, just to name a few. But that's our talofa voucher and Pacific 40 services. Ia whapea ia le Maota o Samoa. Malofa taipea taurunga juai le vaenga o le ile nei taimi ia tātou whaalawiloa me se fui o tātou sponsors ma tātou kuka o le ngaro fule PacificEzy ma le tātou fui a unanga ia iso o se whaloloi nei au te roa po au kilani e te lafo ai ia po nisi fui o unanga o loo vaa alua ma le PacificEzy ia ua fui se leni lafo i Samoa. Ia, ai, o lai momo o malito o tele, e isi si vaenga i rungo le tātou website e mawhaiona e toi tango e tani. Au hare whaingo re poi. Ma toa momo o mela vaenga ia, tu pua lau whali, o anae mau, ia, o to tele o la tau ia le pepese mai. E lau te fia, lau la au pese, ma to tele o la tu le fia maua le recipe le. E me se vera se leniam le rungo le YouTube. Au popole o le a post o recipes le watu e ona toi tu o post i lunga i le TikTok whapea i le Tasi Market, your major sponsor for Blue TV Tautai. Tatotu malolonga foi mai whawhiloa il tumai ta i lo ia i lunga o le porkalame se i whaamanino nisi o wala e me se foi. Marifisiri le peo na mo se avanoa mo ilan ta oro no fo fa soli tu la fono ia e le fa pe ko ki tu silima ia pai pe mo se ava no e ono va vala ia to le ma mo se lan to no fo mau e to tonu o au de ronei ta tai pe e ta tu ta tu malolonga on fa o le proclame malo lava o fa pengo fiene le PacificEzy ona la fo se leni a inga ma wo i Samoa. Ua iai le lato au nanga fau e tā ua o le PacificEzy app. O le au ngā o le nei app, ia e mawhai iai o e lafoina lau se leni, mai so o se nofuanga i so o se taimu. Wha au ngā le Apple Store o le Google Play e download ai le PacificEzy app i lunga o lau telefoni fe ave ai. Wha taita inga, tatala le Apple Store o le Google Play. Ona e tango le e tā e tutonu le PacificEzy app. A tau loa sila i le icon po le whailunga o le PacificEzy ona e tango loa lea e kiliki ona a mata i loa lea ona download le app. E iai wha maunga e mo o mia taipe o lau tusi fo lau po o lau lai sene ave ta avale mani isi wha matalanga ta ua e tatau ona wha atumu le a maea ona e download ina le app. Ia o le nā ua iai ta ua la foloa lau se leni i Samoa mo ni isi wha matalanga wha so ta ile numera o valu se lau o tasi ono pe asiasi fo le lato upenga tawhailangi i le www.pacificezy.com. Oh wow, go guy make fia eh. Just give me a second eh. Hello, Auntie. Oh, Mayuko. Cho điều số, con ai xem mấy sao cũng kêu anh chị phạm tội mà lunch mà đâu kiểu. Baby, what do you want? The barbecue one? Barbecue, okay. Chị Phạm mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, fancy. Barbecue? Do you have the barbecue, please? Talofa voucher. Thanks, Talofa voucher. You know how much I love you? No? No. Ia, e toi whawhelo ia te liu mai o le proclame i malologa masani le vanga o le afia fi ira ua tolu se fulu maritasi minute. Ua te ai nei le afa ole lima i le tautua mara unanga alau Blue TV me se foi ole proclame o le tautua ia i le vanga o le afia fi. Peo no whailo antu. A mai tātou whasalong wha business. Whawhelo ila ia ole. Sunga te mai ta ilo ia. Ia, po le whionga Matuamaivanu Siatua Sione-Faamoe. Lunga o proclame. Si whaisin kako kala i tūlanga o tau immigrations. Ai, mua ona o whaitalo, wha ua wholo whatu. Le fuke vea kori o le umaila o ei pupoi ali. Ea sau tofo ranga le wheto a umane ona o whaiatu. I le poi ali tau sala ia pia. Kei roa oi. Whakua o kofo ale ai se poi makua siri e sel maangai. Nei lau tala sa o lava Samoa o le makua i maangai e al whai o le lima o le kenge le alenga whai le poi le aso le paha lengi le mixture le whai e o le whai ma le pepe paha lengi le kua maangai. E anong ka mai taste pi vanilla ngangai sa ue ko kongo ma le lau moli. Ese le mani ia. Ia whatuata tonua o ele na ue tofo. Ale usau wasunga tumaita ilo ia. Anyways,
o folo fali fatalo va fa manu ya tu tau sanga fo wa langa o le tau ro i por kala me fo le ia ila matanga fo le tau sanga o mai lo fionga so i fua manuia siata ia whawhatai Samoa i uelo o whapena ona maua mai ma whatatal noanga nei fia whatalo whatu ia manuia fo tau sanga fo whaisi umi o ta whaisi umi le whakoa ka koe wheloa ile ka pokalame ia whatalo whatu fo i eolo o maua mai ma whatatal noanga i ne matou ai ngai Samoa o Australia fa mai se le nga le tua fa ma ono le umina tale to fe lo ia ono le wotai no program fa mai se foi le nga le tua tu sai fo io le vala upa ia le tua si o tua a si o tina ia mai se foi le ai nga fa vau tai siat ia tai mi fenga tala vai o le olanga o le motusia o le mafutanga mamatua ia ai lava sai si fai lotu e fai lava finangalo le atu o ia na mai o ia foi tre ave se mai tatou ia o le mesilo le vai solo le tino o le lava e falling of fia ma lo malosi wa fo tiu te ma faiva ia ai toe fa talo fa toi lungo le ta por kalamele nei vanga o le fiafi ia ua manatue a mia so fina ngalo ona ua a matale nei tau sanga ua ua fo ina inisio fesuia inga ia ma se faise update po a mai ni na inisio vai ngol immigration zolo ia ia me se lava ona o le tūlanga o le vei o stama tai lo ia e pe yo lo ia foi lo to mai tau i fe malanga inga ia ma mata upu tau immigrations la na le no to e valu sia le fau te fio mai nei vai ngol o le fia lo fionga o taitonu asia taile o pose lilo le fafunga angala tunu u ile whatatanu anga male ali palemia le sa whaapea ona ta uai ia se tangatanga i ale fionga le ali palemia ia ila to le fale tonu la to no fetonu o New Zealand o te longa o le simata upuna le to tele tangata tunu ulai fia i loa po le ase update o ia le na whatatanoanga le taimi nei. Ia o le taimi nei, ele i fu, ele i o atu tono le immigration o le ua maoti se aso, po ua maoti ia se fu i whaatulanga ina o waia inga o le whapena. On whaatau nuu ina i lea fuafuanga. Ai tali tonu lava ma mawalunga le tāofi. Ona o lea ua saunua lea li ipalemia o lai o le tilo ma tanga i ai. Ona e tilo fo ia ele nofo le lei ai o tangata Pasifika tonu o New Zealand. Ia malesi mea te le sao tatou tangata tonu nei atunu. Ma lo fa tai le tonu le na le wa e to mua i lau sau no nga polo forasanga. Le na lai ona na wa tu se ili. Po le se update. Po se fa lau te lenga foi. O le mata upu walanga e pio ka ko a sau ngwa parmia. Ia wai pe o ia e lunga tori si vai nga umama matanga luenga ale malo ia e ui e ilo na process matulanga fa pena e fa mantala ile ta auto mai o lele i o fo ile i to tonu o le immigration se le vai ai ono ole usa no ai le li palmia o le aso si le fia mai le site le tula fono e se o mata u fa pena e ono tupu le vai nga ole fa manu ye no le mos fa mongianga mo ilanto ua levo na nofo soli tula fono tonu o New Zealand, poi overstayers. Whaftai sia ta mo le fesili lea i lalo o le Immigration Act, o lo o iai le power, o lo o iai ia le power, i le power malosi anga, i le minista o le palemia e mawhai ai, ona lato o whaia ni whaai unga e talawhianga, e sila atu e talawhianga a wā ia le lautele o tangata, ele ngata mo tangata o lo o ona ole mata upulea le immigration mo tangata ua whapena ona whaale tonu la tonu foi. Pe ona e sila fia o lenga i le petition le more than 11,000 signatures lenga saingi. Ma whaao o ilalo o i le melo i le palemene a New Zealand. O lea la ua talia o la ala tangata i ai le palemia ma ila to uma o lo le sio manga po le di o le immigration ina ia la to fai ai se fai unga e tala fea ngai so ele ima oti mai le taimi mo le fuafuanga ai te le talitonunga o le ama fai ona tupu ona o le
O lea uanginga I lunga you know, it's the public information that's already been disclosed in the media. Ia mantua o tātou e afo e whanongolongo lo tātou, ma aposole tātou, ia whamaumaunga ia. Ia, it's the public interest. O lea wa tātou mata I tu wina, o lea wa tātou, you know, nau fo ina ia fia I loa, ma ia whaatalitari. Po lea taunu unga lea hao ia. Ai talo sia pea tupu ai le fainga pa lota ole afo ole talo talonga le na le tonu o lo ia Pacifica ma ia kupu mele ia tupu ai le isu ia, you know, we don't know pula me tupu fainga pa lota ai ia o pe ole waka ngia mai lau sau no ngai pi wa e kausira fia un su ia le fainga pa le vinga konga ola famtala ai pe you know ba tato tele lo me ma di fa ia fainga filinga le tu no ia ole ngo le waita wala lo su kalta mai tai lo ia le si vai su ole e peila e se mai ele au ole vaenga le tau fili toi onka ko foi mai le foi le mta upua tau immigration sa me sai la fa fili vaenga le overstayers o nisi na vaenga wa tau mai tau ina e peye laka lo I kai mi fa pe ngei e fa mamalu ai me o ngana fa Pacifica Pacific Language Week e peye e olo I kai mi fa benga I or kai mi foi la ngai e peye mapunga mai ai tu ai nga folanga fa benei e peye kau fa kukupu mangaku fia ia ona peye tau uma duale ma peye kau mo waku e tau mo belewing ola utala e peye e uma lole taimi o balela tatou fa nga solo o masinga fo mata tatou language weeks konga fiki Samoa ko kaina wa uma e peye lai fo lau fa kasi mai ko inga meanga ma tu inga press conference fa pe nei e taita Ola sau tau man tau ai foi ele o se ngalu fkau fa fu ele faki mo tatou po le mauto vai ila wa uia I loa ia I na wa so wa ia langona na wa ia tele ia ona I tu lele e tele foi ona I tu lele wa atatou tilo I tu fa porkiki ia na we sila fia atatou tilo fo ile si tu ole autelenga mo le manuia lau tele ia ole amana ia mai tatou le amana ia tatou e mesela ve atu no Pacifica mantua le wa ia ole ia lava ia fainga fa vai ia o uma ona sainia fo ile fainga wo po fainga pa anga fo ile o fainga pa anga la na le ta ina I lava fainga wo ia mata mo fai malo ina ia fa wa wai pea le you know ia le a foi a wase manuia mo tangata lau tele ma lo fa tai le la ta o mai le vaenga o te fa fsili tuai ai la na valo le fa fsili o ke fa fsili atu o ia se avanoa e ono mafai ai I lanto o lea ua fa o leanga pe o se fa ka fa ngale upo overstayers langa ke lo le fa Samoa na le upo le tangata o no o so ngo fa so tula for New Leanga pe se upu lau tele e ongo ke le au sori nga kula fongo ai pia man ia le tasu I tono le mantole niu nga ole overstayers o le winga la utala va makai mafai le tangata overstayers ona fa au nga ma fa lava va noa yo le kota le tele na au mai le tau sanga ma le tau sanga pe o le cut off day fo le o make up le numbers le na o lea ono maua se job offer le ono fa sol tu la fon fa maka ka yese lupo fa pena ono maua I se avanoa mo le tangata overstayers e fa ku mo le vanor kota ile kota le Samoan kota le Samoan kota lu ola utali le na ile ia ile mfai ia wo umalavana ai policies al immigration wo fa pena ona lima ta ina le kota Samoa ina o ila to man so le swinga le na ia nei o mafaiona o mafaiona fa tumule fo matanga le no for nei a be Samoan kota ona ole sa fai online umalau application me fa pena so o ai lava o lo po fe lava la tunu o lo au ma we sa mafai lava ona fa tumule fo na a be tonu e fai le pa rota ole for the simangolo facility. Ol vaenga lu tfat em fai la overstayers ona fa lava pe ma was a job offer si overstayers. Elem fai. Nei esse la vaenga e anga e tonu application atanga tai over. So mo mera la job offer alete eti over. Aru sa wala o ila lo na me alu o vaenga la le over e alu ala ila lo section 61 pa lava lea ole faitotoa. E mawhai ai ona whai se taro sanga tangata le over pe ai so pepa whainga luenga mo me se whainga luenga
o leisi mata upu e tatau ona i loa e tatau tangata i awa. E le whapea o employer umalava, le issuing a bepe whainga luenga, e kalia immigration. Ia, le nā. Se i vanga ngā lava ua accredited le whale whainga luenga i lalo le immigration system. Wha aku ama whaila ia lea o ngā kalia bepe whainga luenga lea. Ai le whapea whaila la abaku le kongu lau section 61 a whapea o oiwai over sfurkau sanga. Ka whes whakeka inga i. Ia, mana ia. Sfurkau sanga lenga e o vai. A weke expecting e lakulolo section 61 lea sau loa wa kani ma immigration ma issue mea o le. O le hale mfaina tau mai se whaamamani nong. O le hale section 61. Whaamon mo lea lau songa tamai tai lo ia. O le vaenga ono tasiro tu la fono. E mawhai ai e tangata ia wa whaale e tonu o lato waso e tonu New Zealand. Lea uano nofo, le aini visa no nofo e tonu New Zealand. O na whai se talo sanga e avele immigration ina ia talo sanga mo se visa. O vaenga la i e tauna tilo ia i tangata ia i e whaale e tonu waso. Awa e sawe e le vaenga o tu la fono e whaapea mai. Po ua serve atu iai se deportation order mai le immigration. A whapea ua serve iai e le mawhaira. Ia. A whapea ua bakule kusi ia oe wakaungi poki oe. E le mawhaira, e le qualify fuera kakanga i lalo section 61. E mo mai. E iai vaenga o tula fono. E tatau lava fu whamali e ina. E ila ato ia wa over. So a whapea ua serve mai e te oe se order ale immigration wa tsaona e foi. E le qualify la, e le mawhai la, ona e aru i lalo section 61. Mana ia tele. La o whai kau vari whawhai ngofie le vaenga le langa leu te loa o tele ei la le fesili le o nofo mani tua tele. O le si la ufa fesili le vai sua le. Tusa a whawhel tu ai ngā case fo ila le walanga fua le se furu kau sanga bo le lima anga i se furu lua se furu. Waka kau somehow le pirioka le o save mai ngā koe ngā kusi. Ai a whapea o ele ese o address e kele i maua lea tu ai ngantusi. E yeisi na wanoa e mawhai e lava ona e whaitinga le tūlanga leo lau deportation order po le leta leo au mai i lalo le section 61 ona e kele i maua lava wa le wafuinga e kamikami address. Ia. O le e ei whele vaenga o tūla fono e mwhai ona e talo sanga e cancel le order lea leo a mai. A whapea e tu watu mai o le order lea e se furu whaaso e whapea me le immigration. E te tali fuai tau watu pia whapea e ei se mafuanga e ono tatau ai ona cancel. So e se furu whaaso e au me le immigration e a watu e tsonu sau tali tustusia ma a watu supporting documents e support ai lau talo sanga le te whai atu e cancel. Ia pe se tala whata ita inga. Ona e iai foi ia tangata sa whapena. Ona survey ele na iai au cases mo whapena. Ona mafua ona survey ele deportation order i le tangata le wa over. Ona ua foi o maua le avita avale ona. Maua mai lea wa apia luma le court wa convict lola ia lea le tangata lea ia lea la mafua iro inga nga serve lola ia le immigration o le order e remove esa ia nga lea wa ilo le immigration o le wa soli tu la fono so o le mea na sa tau mwhai e tau atu le immigration o le tangata lea i leo tangata Samoa te uwhapea ia se tangata Samoa o le tangata lea e iai ona tō mai e afoi e le ai sona e le ai niana qualification a olona tō mai poto maasani ova mas furukau sanga o whainga luenga lea wha moe inga ele whainga luenga o si itia wholon tūlanga i tono o le ngaluenga o mea lana sa wha pēnā ona you know sa utamwhai ta o tul immigration e mana o mia ni usila tuaina koe ngakarea you know ole conviction wa apia le court ma fa mauni ele molianga ole aveta avale on you know it's a mistake you know human error le voi le ai tautu na foi malta tatu nu ele fa apia alfangai o ele mele ele fa you know e kasia lo mistake fa alo lo le ska ma lo mana ia wa tele nei va enga tau mo ele le tatu tu po ai foi o fa fonga mai e sila fia se o lo fa le tonu pepa Antonu e au ngā walanga ila ofisiri muli ya se i wha uma e wha lastra kamanga. Antonu e mo ma whangwhanganga o ele te tau me mingi kai miringi. Ono o mata upura utano noina. E le vaenga o te fia whai atu ila uia o lo ulea vai vainga. Ai pi e vatu fo i lele po le hasa ufina ngalo ai vatu fo i wha atu walalo. Ia te o tau o lo o mawhai ona fiso o tai tu inga mata upa peneianga ili immigrations. Lo wingo la utala.
instead la ole mai ole tu inga folanga fa be ole a e ongo mafai onga fa angofo mau ila tou overstayers ai ya kia e man na ya fo ipe aku le ya ele ava no le na e top up by no mirror le kota e to mo mele winga ola utala pe ya kia e much more realistic le ava no le na ngai lo pi se ngalu fa afua ele fakir melia ole kau for walanga ole tu nei ale na vatula umana ta ilo ole vai ngai ta ilo so fina ngalo o yeli to mai a fa penge ole a o fa kang ya ku ngai Samoa konga mar Pacific e fa ngi si mai fo Asia e fa ngi si mai fo palalangi Amerika mai si a wai li fa pe a ta palangi ngofo maula ye ngai yo na o tangata nu wa yo o ni usila mar te a faila yeli ko inga me fo ile le mo le fa a fa ye e te fa ye Pacific o ska kai wa ka filanga fai kanga ka umai e ai pe e a fa ai manga ia le ku le yanga ilalo o le quota scheme walanga o le upumoni e le o mafai ona top upinga pe complete le numera le telen au mai mo tatou e tausanga uma e uma e a mai le selau mai le afe a selau le sa yai momua Iro uma e hape o se lima se lau kanga kasa o e mauatu ne abono. Ola so fina ngalo ile to ingame. Faftai asia tsa mo le fesili lea. Ia ua e sila fia fo o tula fono lawa e lima taita inga inga luenga fa immigration. O le immigration e yai le tula fono ai e yai fo ia yai fo I policies e a fo e lima taita ina I fo ia nga luenga fa le immigration. I lo ula I lo ia e fa ilonga fesili lo ma fau le upule e le atoa ia numero le quota. Le winga ola utala. Ona pe masangi ala ufa alongo fo ile kalangoanga fa Samoa e fa apel fainga o kala ka Samoa ele a ko le number ole fainga le se ile le kota tusa a fa apea ole tangata le walaki e ko se fululanga fa ngau ko sanga waru ngangu la waru ngangu melanga so e fai ala pe fai la le se ile kota ngale ko fa se lau limas fulukanga ka leanga se lawa ko ai lengu me la applicants malato fa na malato wa ingale number that's it la o make up o make le afesela fa no mera o winga o tala la ufionga o tala no ai mai suale e sa o le lo fina ngalo ona ina ia mani no ila to le faita wino no mera o ngu mela ia mai e fe o se la le o si kienge ku sa per person ele per lucky ele per number per inga le na tong ele per palota e per person alu wingo la utala lenga o le o te loa ia na inisio utau inga inisio o kota wa umatu I'm talking about 10 years 15 years ago e uma ya la ngo fusa mo ile mangu ya ngi pepa fenga wenga le winga nga le vento la utala e uma ya wa le wa fi su exipe fenga wenga ya Lucia mar fa mo ngale fio mai pe wo singa tali se le winga le na lo te fa yan tu waila la utala tu ai nga no mera na e mo mia pe fa ai ba se ila to le wa they are already in the country lo winga na le ala no fa yetu ila to fo ile mo a winga fi nga u le fa ngo fo mau le overstayers e ko ki a pe se mau lunga le me ile taua e ina tu la fono e ono suia ai a fa pe ye se a wala ma fainga fa ka mi no ko fa pe lo ai how about this a fe o ko se laule ko ke au mai a vele a fe Samoa ai su ele o se lau I ko kongo ngi sil ka ku ina way play mai or kampa pa e o ka play ya ka ikaia ina ia ta itasi ai lava ma ono mauale ava no ale e ila to o lo no wa e ilis ka o lai no fa so tu la fono fo ile overstayers nei ele ko e mafain ko e Samoa o lo winga o la te tala wale hegi si o longa ainga I Samoa na so I fua e lava o la ikiki mai ia ile pepe po le apenga sau fo inga se lima kausanga uma e la e toi ave I Samoa le ngi ma kua a fa pe o tu malo ma tu nei o le lava ile no fo mau fa tu fo kesi fa pe na te tau ona liu walo ile to fa ila to o leo e unga I ngai mea ai pena to fa ia tu ia le fo inga sau kausanga le ke ngai ai le fo ile mau le fa tu fo ila la tala ai hape a to sila e se siku fa pe mai ia o ma ko fiu unga ia ko me le fa sikseng le nga ka le fe mo to tele mo Pacifica a ko
ai a fa pe e mafai o nga fai se deal o le wa mai le afe o se la ia avera le afe lua isa mo pe afe se lau le ngumela sa original yai ai tu ula le lima se lau mo ni tangata e ono mauangi chopafa Mana ia. fa ko fo ia Mana ia lo manatu. Mai mau penga fa peo ka wala le fusuia kula fo homa a. tu ai au nga fo i to te le o avele mau tu tun Man so ye fo ya tai mi fo ia e a fo emfinga sangi petition fo inga e mo tula fo no e sui ma me fa pena ia o ava noa na e mata i tu e tato ina ia fa leo atu ia tato la monanga e au wala i le sainga o petition nga le ave kong wa o le kele o sainga lima nga fa ka ua ia ka ko me o le kele o sainga lima nga kele fo inga o le fa i loa kui o ka ko le o mali e me le ia emfinga kilo le finga malo e me ia o isi me ia ka you know, aloha voice aku e wala kurunga kula. O le sia ofisili me i se mai la ia a tonu mo i lan tau o ile overstayers. Ia o te loa tali i langi vai o a opo tu sai o le vaenga le. Ia ai ei fo ia vano e mawhai ona e so tai mai le tamai tai lo ia nei. Ia pe afa pe o mo mi se so so ninga fo ile le tūlanga le whainga o pepa ma so so ninga fa pena. O le sia o fa ofisili o te fia ofisili e tuai. O le swinga lea talu mai le COVID. O lea le appalai online o visa mai Samoa visitors visa ia ele ko nga male la inga kau ke kau le umai me o le online me so na tu a ma se a wa kau fa pe fa ngole me po le ha fo se swinga tu an tu le nei me o le uto tala poras bo le ko yengi fa mai a faftai asiata o le fesili lea ia esa o le taimi o le covid lea sa lea sa ye suinga ia ona o le faitetenga foi lea i le fesotai ia ai ele o yai foi se update ma le immigration mea o le ai se suinga o leo vai pe o se va inga le wai o lo vai to le immigration o leo wa tele o tangata le access i lunga online e pe foi ona to tele tangata to tunu e fesotai mai ia o leo o te tango i le fa mala malama tuai ka ngoi e create so account i lunga o le immigration website o ngai me ke log in e pe create so account ia mo la to ia e le manga ko kongi pili foi ngai lo ia fai ia tapsanga so well you know pe fa tala sua foi ia le fiafi ai e a foi o se o nga ta foi le anga o istanga ta fa pe foi la to ia o lo ia e tango fia ia pili ia ai malama foi la to ia o le ngaluenga foi fa lo ia ele fai fia wai ia o le ala lenga o fau kua inga la ko e a foi e ma fai le manga kang o e fai lo application fai so create so account online i lunga le website le immigration pa wale mea ia e ka foi o a mea o le inga o le wai e ia fesilinga po le alo so kanga le kanga le apply so make sure ke fai e o you know o lo inga le o le alanga fai o e ma kanga e apply ko le visa o nga you know wangi mafuanga foi le pe you know e a fuai ona so swani tanga le so o le tulanga la na ono swinga wai ai ia ai e fa matai toi ono o le tulanga o le toi o le office e fai ai ma fai paperwork e tau wana toi o le ai fo ile pe ona to tele fo ia na ia clients o le no fo Samoa ai a foi ai ni pe pa toi mana o mia me immigration no fai ele e o i fo le office Samoa ai fai mai nai tangata e tasi la vale tu lai Samoa ta tala ile le immigration Samoa o vai lupe e sau no o te fa mau ni na langa lenga ia man to fo le ko fa ko ka kala ia pora fa toru no o Samoa e fo ila nei vai nga sa o waru in kwa ma pe pasa o le fatum e sa le yal talala engar kasari kula ai kango fo ye vili e uma le ya lau top up e uma le ya lau credit lena fa tau o lai ka e lai fa tali stanga ta sa tali telefoni pe o winga na pe no fa yanto fa ta la fonga le mta upulea ai pe ye fo linga mai ua uma kwar covid masi ti ai lunga ni usila le tūlanga wa ole waka kala officer ole le si me ole wata tala officer wa tau fo ona toi fo ile process wa faile nei mamonga tele le soifanga to tele tanga te Samoa wa fia au mai ia ngai ola to matua manai ainga ma ia o fa kumunga me online e kai ale sikangaka inga o fa ko online fa kumunga e o pu monila e le tu sa mo fo ia o nga mai mato mai
ia ma access a tangata I tūlanga tau internet. Ta o atu le vaenga o visa whaingaruenga. Ole tele o scenario ma whatita inga I au mai le toa tele. O le ase umi e mawhai ai ona e le visa whaingaruenga. Ona entaitole o e apalaila ngofu mak. Pa mole lau sunga te maita iloia. Ia, asiata o le fesili lea. O e sila fia. E tere tu ai ngā visa whaingaruenga. Ia, mana ia. O tātou e RSE, tātou i al Pasifika, wanga al Pasifika lava e mawhai no mai visa ngā RSE. Ia, o le visa lea sāta o le essential skills mo e apalai tangata e leanga waa whaapitoa mo leanga luenga ma leanga luenga. Ia, ua sui fwere visa na, o le o tueta o na visa, le ua sa o le accredited work visa. Ia, o tāpuni atu ai ma long-term skills work visa mo ngā luenga ia e mana o mia le whainga luenga o tangata I tono le luas fulfa maasina. Tele lava visa o le wa tāpuni ai sui I le accredited work visa. O le a sa o la le winga lo fesiri, o le a sa o la tua ngā visa le ke mana o kalangoa. La tata la no mua la il kamale e pala ila lo partner. Okay. Le fia fai ngofo maungi, le sa o le tama, ngofo kenge ngofo siksengi, po o le teine, ngofo le tama sitseni. Le ala wa apala yadu, ba wa mairola work visa. O la le ume mfaina e serving ale work visa le in order mfaina apala yelu fumau. Okay, o le work visa under partnership, e lusful fama sina lava le ume o le visa na, ma le wha moe moe lai le mai le immigration le luas full wha sina na ia apalai malo no fo mau ai le expire le uma luas full wha sina. Okay. That's for partnership itself. Yeah. Okay. Mana ia la tamal na e ia se guarantee e te no fo mau ile taimi le apalai ile ina uma luas wha sina pe fe wa kungisi requirement. Whaamaliaina le sifurulua masina talu ona lua no nofo whaatasi malau paanga I le address lava le tasi. Awe tonu whaamaumaunga o lua se unga li you know, o le e share lua whai unga whai, e share lua plans me whapena. Ia, maawa fwoi ia le solier kula fongo, ia, ma le le health, meanga e kilo iai. Okay. So e te tau, e lusu wha masina tele na mai ai, na palai lea, ai te tau ona wha maliaina le sifurulua masina mua. Nofo whaatas. E lea wala kama fwoi lea lausunga lo ia e vai mai e kai masinga ma move. Maleno. Samoa. Awal whaier ko ngā mio ngā kako le fia kama fia kenge. Le angai wha aka ka fua, asiata lau saunoanga. Ai matua mo ia. Wa iai whea tangata o lea o te taumo whai e whai a visa ia. Ai pe e whiwe e whai aku a mai le mele, a mai pepai, o pepai a le kaunga, a whai mai, ngai e ser me makere ngofo I le lua maasinga o walua I whea. Lua maasinga ngā ngofo ngai I whea. E pe whainga le mga kumama. Ai le lua wala kosu e decline. Okay. Sa ola tau wanga le. Le sila work visa le lau tau atu la le o umai le senga work visa ai na ni nei vai o le si work visa fa te inga o ele na e sau te tafau ai sau ke ka fau e ka ko fo Samoa ia ai so ngal mau lau fa ka ngonga se fa ngarueng ai manga e nga matua mo mia fa ngarueng le oi o fa mai mal to inga pe ngarueng ai to e fa ye o la le ume tau na e serving ai to inga pe ngarueng ia ona mawailo lo ngofo mau po o le whainga po le whainga ruenga le tonu whaialo ngofo mau. Ia, o le tuenga visa lai apalai e la tau ngā leo me ka whainga e ke ua mai ua laki whainga le ua maus pe whainga ruenga. Ia, e ka ngai mua mua ero pe whainga ruenga. Ma le whainga ruenga lai awa kua ia o ele pe whainga ruenga. Pe accredited. O le swinga ngā immigration le wai nei. E le mawhai ona koe isha le immigration se visa I se tangata. E le accredited le whainga ruenga lai, le issuinga le pe whainga ruenga. So, a bakula lo pe whainga ruenga, e mua o nga FSCD ai, pe accredited ia mamiti le requirement. O le requirements la lea for accredited work visa. E ka kaunga kokongi o e le luas furfiku ka la ongo sengi. O le asalufuru fiku fo ila o fepuali kausanga nge. Le la asui ai le la lufuru iwa ka la le a foi. Le medium
wait check nga meter ka so o swing leo ka ko vai mo le o ko fa ngo fi mai fa ngo le mea o kele fa fa ngo wenga complain ai le kele o le siria leo ka ko loa o le los furcasi los fulule le minimum wage le el ke mingai lela si ile so mo sa wa tsanga tsalenga sa ka fa sa war ka fa sa mai sa mo fa ngar wenga ile lua fiku ngo po le lua iva le ngeia fa ka pepe ile lua ko lua ka tua ya melanga me ore swinga langa o kokongi e ka kaunga meet inga ia mafai fo ia nga process law application ia mai ka kaunga ofa malinga luenga golus furikula anga ilunga e consider as a full time job wa ofa mai foi less than 30 ia ele se full time se lu fui vai kula ngale golus furikula anga ilunga e consider full time ia ma ia nga pengfiki e pay fa you know e pay low tax ma you know me fa kula fonga payments fa tula fonona o me nga e consider kong immigration en fanga grants me lo visa ma kadia lo kas ma tautia ia ola anta fa solo no le tanta mi ta o mai lai visa ia fa RSE o leo o mai tawatu ale o to te talanga lu fa vai temi e fa to fa le ngale malu e ia ila to o mai tau apu e tulanga fo io fu fa ile lenga ia o kiro kamala ngai kaule o lifa tele wala ngale ai manino mai matoyo ai ila le siva ngale o mawa ku visa kai koru kausanga ai ngalu ka fo ifa fasi manu wa tu fa fonga le tu e fa ngai valia bali ngale ai ono ma fa yo no fo mau visa ia fa mon ia o visa ia fasi manu o afa pe ale tsala no mai tangata ia le o leva na tono ni usila pe o luangi o kausanga kaluma ngofo i visa ia o visa nga e grants ila lo essential skills work visa ia visa nga o visa foi lá ia e mafainga mauango fo mau ila ko ia ngale mangkore o fa ko mo o swinga nga essential skills work visa le wa swing ele accredited kai ko lua kausanga e issue ai visa ia male fa moe e mafainga mau ai lo ngo fo mau later on pe fa pe nga e ke fainga luenga i pe o nga luenga le masikia pe lo kulanga ia masikia fo ilo lo kokongi e ke fainga luenga i pe o kusala o le wa mita o afa pe wa e kele au visa ia e ka kaunga mau nga yellow qualification po ole work experience e substitute la ia le afo le qualification le work experience e depende lunga ole level le ia fa ka ingala le fasimangu level 4 ia le fasimangu so a substitute la longa level 3 or 4 ia e substitute la le qualification i tausanga so o le level I mean o le work experience la o tausanga o le work experience e taula na tolu tausanga e afo e o loto mai e mafainga maua ia longo fo mau i lalo o visa ia so umalo koruka usanga nga ko extend le seu koruka usanga onga e ile i o ai al expression of interest le ai ko ka kala ngai ia le wa makan ko ka fanga solo e afoi e ke kango fa akumu ia fo mga ia lalo i fo ole lufulu iwa kausanga korusfuru kausanga le makua korusfuru ngai lalo ia e ka kau onga e yai lunga o visa ia ole accredited po ole essential skills ia o lo nga vaale yai you know it's a point system kind of ole fainga le category le o le ala wasi inge se lau waru sfulu ia point wa e maua uma points pe fa apea o lo skills le o lo qualifications le o lo makua le e vai fa pe ngal fainga points a fa apea fo ia lo partner ai e fo se skill lo partner pe o faia onga o me fa penga ia e maua fo i points e fo ia e lifi ai lunga ia le a fo i lo application so e kele avango e whainga maua ia ngofo maua aka kangaka i whamanguyanga ia. Pau ole le visa e whainga kaanga maua i ngofo maua kaka ole RSE. Ia, anga penga te tolu ta iono masina. Ole visa nga e afo e fiku ai lalo. Fiku anga i lalo ia le masi e le o se vanga ia siksengi atu balum kiwi pati. E whainga o kulunga le iwa masinga e ngofo ai au kako Samoa. Ia fiku anga i lalo le umi e whainga ngofo ai. Ma lo fa tai o malablam fai ule ta fa tara no ngau te fia fer vai nga le i le kota lava lau sunga ta mai tai loia e ia i la tau fo ile
o laina manuia i le se. Ave umale ngor ko lua ma le fanga. Ia ai umanga enga. E fai aku siaki. O leu te vatua se scenario. E fa le kongu ki ngā pe fa le tonu le medical le tama. Ko inga fa le kongu fo le e ongo le ma fai ai ona o mai. Pe ono to e fa le o ngai nei le la to pe pa fai ngā luenga. Mo le fesiti. O le ale tu ai ngā fautuanga e ma fai ona fai le vaenga. Ai e ongo ma fai fo inga e le sau. Ona o se ngā se tu ngā pe tu mau. E ma fai ona e a fi ai. E ui o lewa e manguia pe maua kuma le pe whainga koe. Ia. Whawhataia siata. Whaapea o lewa e laki ngere kota. A o lou to o lua po se o lau whanau e se mai lewa whaapea me fō mai o lewa declare as a terminal illness. E le to e mawhai ona to e whai e se you know, e le to e se swinga. Pe to e fo i le marosi atoa sa iai ai le i mai ai. Ole e tele ala ina fautua wa le tei lole e tele ina fautua I fole immigration ata to le Samoa I tangata I laki pe abatu tonu pe pala wa ai atua o ye se su fa le tonu ia le health e tele lava la ina fautua le immigration e a foi fai se fai unga ale unga le ma le fa na le po ai le afia pe manna o e a foi ave esel tangata le wale meeting requirements ole medical ai process pele application mo ila to ye malolosi mal fanau ai abi ese tangata le wole meeting le awa afa pe e ke manga oi ave pe e ono fa ale to no mai lo te klein ko visa talo faela e alo no vinga fa pe ne o le tamalo la va ko pe fa ka inga ma tu ba fa pe ne la I tal tamalo ma se to lo mal fanau le wo fa ye tunga me o manguia mo me le chop ofa se kil pe ai va tunga fa pe me yo a o a ule mo fa le to okay lo se vanga ngai no fo le tu I lo to ele fai ngofia ia tula fono ai mai o mai so mai le au so ai lava ia aua ai lava se so ia se ai le winga o lau tala awa o me manino ma me malama lo no winga aga fa ya wa fa pene o I foi la ta to foi na ile lo fatelo lo do no ya taita e lo ngo via ka ma foi le uma mai le fa kuanga le mi ko jena lo fa mai e sa o han e sa vai ngo fo no foro papu pun ka pula sa o le si ken your officer fa kalia se ma ko mo avec ka biki ma se fa o nga kami man ko foi ole o isi foi ma fu anga le wa le foi nga ko e ma fu kanga mo kusi ia le na to no ka ko le ka o ko ka nga le si va henga mana do la ngole me mongia no tupu no winga la fa pe la matanga lo taia la fa pe la ku mai lo fa pe na lo talutu e pa la ka kala sia ka ko nga pe fa pe ole sa inga avec ka miki e mangu yo ko wolang fai sa wa fa ma va enga e mangu ya to wolang ai New Zealand fa to fo e fa si ma alo nei vanga ai au fo ta pe nai ta to tu nu me nai ta ua I lava no fo mala tu nu e tu langa ia a wai e a fo ia tato te fia sa iri malo malava e ai foi tato o fa pena ona mana o tu ua Samoa e o mai nei ona o ngare fa nau o le fa pe fo o fale mai e fa pena you know o le health system o education system o mea uma fa pena e se lava ia mafua anga ia la ona fai unga tangata ia a fa pe o se case fa pena le wa mai nei la ia te fa ka inga ia le ala fa pe o lai wa le mafai le tama o le ainga ona malanga mai ona ua foi o le ai lava se si lava me fanga fai o fa pe o fa kari po le me wa mali po se cancer po le ase mai fanga le le fanga kiuengi ia o le sa o ai rola ia oi ia ke le al mafuka ia Yesu lo vinga no la dala vai lupe e sau no e fa tata la fonga e fai nga ka ki le ko nga fa unga e wa ye ila to inga mana tu fo ile lo nisio ila to fa pe mai ia ele faina o le a ma to no nofo ia o ia la alu o e fifile mu ia o a fo nga ngo fo mau ai o le wala nga o le o tu langa mai se vanga o se matua va venga
ona fai ngofia o ko umai fa pe mai o lele wale a ko senga se sa fia ngai ma ai e fai atu fo ile nantu ai nga fai nga so ngata mai tai loia ia o fa le ko ngula ola wa ve se mai le ngo male wa si e fe lo la pang fa pe mai o mai o to o ai fa stand by pele ngo le a ko manguian ko mai le ko va fa tu yo le fai ngata le na ia dia o le to ai nga vai ai a fa pe o le fa fo mai le maru le tunu o lea ai le tūlanga mala fianga nge ko anga pongi makakalo ia po le alto inga fai ngai male ale ele maua kia maua matamai tai loia se tali o le na ai o le tali le usa no ai le fionga Matuamaivanu Siatua o fautuanga na ma fai ona avatu le ofisa ai ma fai so sisia ele o fa so e ke fai ai avatu na ia vanoa e ke feliuli wa ia lau fautanga pe take ia pele fo that's right why for ole you know o me nai tau tilo ia ai le fa tu mo form sia mo le kota ava ai atu ola ia se le ai ngolo ia se mai tu mau ele mo fai ona ia e siri ia le tu ole ava no mo isangata ai fo ia wai le mo fai ona e fa mai mau ele le talo sanga ona fa le nga ina ia ai pia e pule lava stafune le la si ona sa la da fai ul fe le fisili le mai a Sandran e Mia ma ne fisili le to tele au to mo to fina ngaro fa tai fo ai no le mantai mi wa to fo ona tu amal fuama te tala le avano le tamai tai lo ia to tu muli ai fa fe man to mana yuso i RSE le o manuia mai le sei e 5 pe fe ngo fie man to ia te ro fo partner stasio va ngor fisili no fie mana na fisili gia kanga ka le ka apu ngai le ngaro fa vai tai ale wala kirse ole se va no le le ma fai mo ilan to no fo ma wa o visa ia RSE it's a limited visa e na ole purpose la vale na sa wetanga tai nei e umanga luenga ia fa vai tai milia no mai fa to anga ma le sele ngo fu fa to anga ia o mai e ta tau la valan tu fo Samoa so a fa pia la o e la ki le kota e ke fo ia vala Samoa e ke alu a fa pia o oi fai le kampangi nga lo wa ngai ke fenga luenga i wanga nga ko lo o ke fa maongi o skanga ka fenga luenga malosi fai le fenga luenga nga pele mo se pe fenga luenga e ke alu mo isa mo e lach me lo mo fu mo sa mo le se o le tali tonu ale na mo fa popo joy ma tu no share tu ngai lungo se tasi o post lenga masano o mai le fionga ya ni wo folau Helen ui ese o le tamaita ile o lo fia ngai ma October fa pe o RSE le te tonu ni usila ele o afia Australia la utala le fa tulanga le mate tala no ile kota ni usila a le na fa ilo mai ele tamaita iso upu ale matanga luenga ale MC o le Samoa le tonu o Jeroa a fa pe o ele ke fa foka mai nga luenga fa vai taimi ni usila a o le na manuia ile sei fa so kai hele no kiroa to lo so fa ni o fola ngai ko ki silfia uma tanga talu tala no doi o lo o yai employers la wo fo ina mai pe fa nga luenga mo uto se vanga o le ke kau fa ro fa mai runga ngai ke sa e tele te fiaru ile lo ai mana tua se le ase be mo ma se file mu ko o sa o ta to program o sa ye mo wa silia tu ona fa tu ina o ele employer le na o ma sangi ila fa nga luenga e ro fa sa mo ele lo alo vai le lumana PTA fa nga luenga ia ona to feliu wa ile o le lupe fo ile le pe malanga i feo o kilangi pongi usila ai o le vaenga o mo ma ia so fa so taila ia le fionga no follow Helen zu ese mo le vaenga o le fu talia tu le fionga i le tma tailo ia fai sa o kampagi fai o wa laki pe 5 o no 5 e mo wale va no pe fa lo fionga tma tailo sa ole lo so longa okay fai fo le ta fa tala noanga o le o te lenga mar fisili le o fa kule amatanga o te to fisili ngai mo ilanto o fia mo le so soani o lea se numero e mawhai o na mawai lau fionga ai mai se fo i o le au nanga wau teilo o le au overstayers o le au work visa o le au RSE o ai uma o le kota le ufia maua lau contact number whamana mo Whaftai e siata ia o lewa wa kakaraga ko ofisa. O isa ole. Lewa tatala al tato ofisa ia o ia le ali ia vanoa wa whaia ele atua e mawhaia i ona whaalau tele se au nanga i o tato tangata. Ia ole ofisa la lewa i oi o tahuhu. Ole tolu lima o Great South Road i o tahuhu. I le shop. E so e ngō fia lava lei o i le center o le shop
shopping center a o tahuhu. A fia ingo foi sa kofe pe ke sa vali solenga. Ia e ke a fea kulava. Fai sa kala maria ia pe le fela ko e fa ka sa kofe. Ia ma kalango ai ia ale address langa o le numera o le olua tasi o fitu fa fitu lua lima fitu ma le address nga o le level 1 tolu lima o Great South Road o tahuhu. Okay, Lela too for Ryan, if you can put up the lawyer's new office. Congratulations, ile sunga tamita iloia. Mesin vela le mo 350 Great South Road Otahu, level 1. 350 Great South Road, level 1. Male numero le na ole olua tasi o fitu fa fitu lua lima fitu. Le numero line phone e fa so tai a wiki vili after hours vili te mi fai nga luenga ia matei me telefone office fa tai fa manuele tu wo te lo le sa ta fai prokala me mai tau sanga o te atu mara dei tau sanga o ia tau sanga o te atu mar covid ia o le foi sa ini si sa o tau nga lu fa tasi ia e vi ele nga le ole to ia lo ai ele ia ri ole wa too fast too furious la vale fa muria nga le to me se fo ia i lau sunga le tamaita i loia. Sau nonga whai ue tau runga i ta whata nonga nevanga le fiaf. Ia, whaftai Samoa. Ia, o le afu i se upu o papai lau tō whaafonga anga nea fiafi. Ia maru awe i whale o tō whina ngano. Ia afu i se ngana wasala. Ia o le tau mawhai lava i wha malama i se wala whaingo fie. Ia mata upu au anu fosila fie i se tatou atunu o mata upu tau whemalanga inga. Ia, whaftai te le lava si ata mo le avanoa. Ia whaftai fo'i ona o le o se au nanga whaatau wa a halom whanau o Samoa. Ia wale a sa, ia o sa whaamawai me le ofisa sa whaingaluenga na tau sanga, ia o whaamanuia fo'i le atua e alai au nanga. Ia o talai fo'i awanoa e mawhai ai o na whesoasoani mō tātou lava tangata. Whao ngai na le tātou lava ngangana, ia o le hawa whata ma le whaaloalo, ia o ele mawhai o na tuu e sea, awa o pine whaamau ia o le au nanga a halo matama whanau i le na o inei a so o se tama whanau lava o Samoa o lo tama whai ina ia whaapenau na au na awale leanga i luma ia manifestili fo e whaapenau na fia malama le tata watunu i mata uputau immigration ia ai aviane ia vanua whaftai te le lava siata whai lava lo fonga ma fofonga tau mole tapo kala mele nei a fia whaftai fo ia maten mole ava noa mwhai ei ona wha lau tele nei mata upu i lunga o le ala leo ia awa ia whafonga anga Samoa o lo whapena ona sila mai ia manatu fo e mawar le lau e bole toile kanga whamaro mara kanga whaftai tele lau whionga tamaita ilo ia lau whionga Matuamaivanu Siatua Sione-Faamoe e tu sai o lo wa noa ia e mati ai ma whaasoa ma te tala ma saa lau tō wha me se fo ole o se saa wha o ti lau tō le whai mea pe o le tala i pengo le tūtai i le nei aso e tu sai o lo tō mai wha le tū la fono ia i le tū tau whemalanga inga tūlanga tau immigrations ia le nā Samoa wha malunu fo iwe pa whai wale talia lau fesili a whai wale mawhona mantali atu ia le nā te avatu le numera o lua tasi o fitu wha fitu lua lima fitu ma le numera o le address kala au iai ioi ele o se ingu nga ko feri ruma fa tala no lau mata upu 350 totally ma o Great South Road i Otau level 1 longo winga e ke o lunga te fio iai e fa se lu tala ma le fionga po le songa te mata ilo ia familia le tua sanga ia ai o le tai ia ai ia na familia nga tupu lau am se fo ia tele ia ila do le am fa na sulfanga mo se sosoan ia ia fai va lo fia au o le a tato atu le malolonga a foi mai ia ona tawalunga le ia ta tau tala toto mai le tofa ai na forsa le o standby mo ta to update mai Samoa fa so foi na mo le te Sorry, e fia po. Seri. Anga mea kasi la swanga o siri pe fia po. Uso, fa ngi ko kongi me mero fufu. E okay, so ifua. Pauso.
Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, Talofa, welcome to Tomasi. Malo. Payment. Talofa bacha. Welcome to Maota Samoa Service Station. Talofa! 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 Ua iai foi au nanga ilunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala ia tunu mau. Tonte pia ona pia mo o Samoa. Tautai le pia mai. We will see you again. God bless. O te whaatalofa mo whaafilo i atu na mai mo whaafonga la tunu si mai alau whaafonga tala o le nei fo ia se tofi ia o mwhai ona wina atu mai lo tātou tunu o i Samoa nei. Ua whaalau i loa whaalau i tele e le fionga le komisina o whainga palota le fionga i atu i whelolo i e nisi o vaenga e te tau o na si le fia i la tau le u whaamoe moe e tau vamo le whainga palota le titi a vai maunga tolu i le aso lua se fululua ma le aso lua se fulu ma le wha o le masina le nei ofe puari lua fe lua se fulu ma le tolu. O le nei whaamanantu o toi whaamanantu i nai i sui a whaipuli a sui tau wā o le a whaamoe moe ia mo le fo i a whainga palota lai titi e tu sai ma vaeng o le tū la whono o whainga palota e au ai o nau sita ia. Le aua o nei aua ne i whaatauina le palota pe tu ina atu o se leni mo i se tangata mo le whaamoe moe ina ia maua i le palota mo le whainga palota lai titi. Ma u whaamana tu fo'i i nisi o a iainga e anga wa ai i la tau nei e tolu. Ma a whai ai mai ane le whainga palota ia e mau fo'i e se komiti ia po se vaenga fo'i ale matanga luenga polo ofisa o whainga palota ua le savalia e i la tau nei e tolu le atau wa le whainga palota le titi le tu malo vai mongon mure tolu a iainga ma vaenga o le tu la fono whainga palota o le afa apena o na whaalea o ngā ina se sui. Ma ua whaamaunia mai nei silia ma le lima afe o te ngā tau le tu mālopu te ngā palota ia le ua ia le whaamoe moe ia o le a whaapena o na whaia lātu e kisi mo le whai ngā palota o vai mangonu mire tolu e sa ili ai ia so lātu sui i le tonu o le Parlemene o Samoa. O le aso lua se fulu ma le lua, le ua iai le whaamoe moe whaataunu ina ai palota whaapito special votes. Ia e tolu ia ni whale palota ia o le a whaapena o na tāpena mo le whainga palota le a whaapito po special votes la so lua se fulu ma le lua. A o le aso lua se fulu ma le wha o le vai aso la wale nā o le a whaia iloa le whainga palota le titi po le pa election le tu malo vai maunga numero tolu. Mai se fulu ma le tolu whale palota ua whaamoe moe o le a whaatuina ia aua lava ia le whainga o le tātou palota na mō vai maunga numero tolu. E nisi o tātou tala o le asaranafi, le asalulu ia i Samoa nei sa whi esa whelo inga masani a lau tustala ma le komisina o mtanga luenga o leo le tō whai au pa au longo i Tino Filipo lo fisa utu o mtanga luenga i tau ese. Ma o nisi o mta upu sa whapena fo'i o na whaamaunia e le fionga le komisina o leo. O le ua whaamaunia mai nei ia ua tali malo fiti e ni ala tau fo mai ia su whaapitoa po pathologist leo na talo sanga ia ilu mtanga luenga o leo tau latu ia ele tātou malo Samoa
ina imfai ia ona awina mai se fo mai fa bitoa mo su engo maliulilo ilo tātu tunu mōna silafia e whātino māli liu o lo Italia nei ni tāu tonga whaapitoa e su ai ia mafua anga o lātou maliu ma o le nei tō wha e au fiai ma le tino maliu o le tamai taipule a le TV tolu le sunga ia au te loa pe sa mino mea pe o na maliwai ia ile masina ua tuanai mai o mai li teimina nei ele ino la vasona mafua anga o le whaafetai ala fionga le komisina o le wawe o le tali mai ia o nei fu i foma i whaapitoa pitai na mole sila fia le tātu tunu e whaisinga taunga tā tele ia o nei fomai i le vale o le whaase fulu a tonu se fulu i le whaase fulu wafe e mawhai ai o le tutongi ai nei fomai e au fia ai ia ma le tutongi no fuanga o le au mau pe api ai a o whaatino a la tau ngā luenga mo le suenga o mafu anga o maliulilo ilo tātou o te nuu. O se tasi fo i o ma tā upu na tā afsilingi ai le tā ofi o le komisina me se fo i o ma tā ngā luenga o leo pe leonu te tau o na whaini whaalau i loa mo i la tau e fia awai ia ma fia avea ia ma se fo mai whaapitoa i lo tātou tunu ina ia mawhai o na whesoasoani ai i le tautu i titi o tu pealu ia i le tutongi nau ni so fo mai whaapitoa pathologist mai inisia tunu wai pe o na silafia i lona tautatele wai ai i le nei vai taimi. Inisio tātou tala ua whaamaunia mai fo i ala fionga le komisina o le matanga luenga o leo ua mai anisio suenga e whaatitau i le maliulilo o le pule le TV tolu le sunga i Aotearoa pe sa mino mea e pe ona iai ia nai vai aso te luai na tā ua le komisina o le matanga luenga na ato lei le tasi o le vai aso o lo o whaia suenga a le matanga luenga o leo le vai ngo suenga whaapitoa i le scene po le no fuanga po le Maota foi o le tamaitai o le ua maliu ia ina ia sa ili ai pe sa ia se vai nga fa solitu la fono no fa tino ina na mafuai ona maliu e pe ona ia inisio masalo mianga petai ele fa yunga o le suenga na ta uai ele ia lava se vai nga ona masalo miai na ia se vai nga tau solinga tu la fono na fa tino ina e tau ia so na maf e tau ia sina fe so te inga ile maliu hia o le tamaitai ia o te aloa pe sa mino meia o lona winga ua tau lunga le suenga le matanga luenga o leo i latou suenga mua pe ona whaatino ina peitai ua mafua ona whaatuai ona tau fia pea ma manao mia pea se tau tonga o le tamaitai ia o Aotearoa ona o se polo inga po o se aveai sa tu ina tu le pule o le maliu po pule o le fale maliu ina ia whaia pea sa suenga ia ile tino ia o le toita ia o te loa lela ua whaatali ai ni sa fo mai whaapitoa la tau te whaatino ina ia suenga whaapitoa le tino maliu o le pule o le TV tolu le sunga ia o te loa pe sa mino mea. Inisio tātou tala o le soifua maloloina. Ua o mai nei se awea i ala fionga le minister me tanga luenga le soifua maloloina i lo tātou utunu ina ia whapena o na whaawau na whaatinoina o tātou tui puipuia mea po tui numero tolu lea whaingoa ina o le pusta ia ina ia mawhai ia o na whaasopoli ai pe alo tātou utunu. Pe tu samaleiva se 45% o le population po o leo po tangata o Samoa ua mawhai o na whaasopolia i tui e tolu e pe o na iei le tui mua o le tui longa lua e whaapena ai mo le tui longa tolu po o le pusta. Tu sama le tolu se fulu pasene o i lātou e le i mawhai o na whaatinoina i o lātou tui pui numero tolu po le pusta. Na tā ua le fionga le minister me tā ngā luenga o le soifua maloloina e tu sama le whaasa fulu wafe o tui o le pusta o loo iai nei hia i lo tātou tinu ui le matā ngā luenga o le soifua maloloina. Pe tai o nei a veai ina ia mawhai o na mautino ai o lo saunga le mu masoifua maloloina pea lo tātou tinu ina i meane o toi fotua i mai se isi ngā luna nei wha ma i o le COVID-19 maleiva e pei o le mōli mauina ai ia nisi o ngā lua toi fofo mai a o lea ua lava tā pena ma malu puipuia lo tātou tinu o Samoa. E se fulu valu tau sanga
ua whapena ona whawhale pui nā I se tasi o tama I le vāo le whāsa fulu tau sanga. I rona whaia o ni a mionga mā tanga wha losi teine tu lou le whaafonga o le atunuu. Ia po se whainga a inga wha losi I lona lava a whawhine. O lona a whawhine le neia se fulu whātau sanga a whaatino ai loa. Ele neita ma fase fulu tau sanga le matua ni ngā yo inga whaasole tū la fono whainga a inga wha ma losi e o mai I le teimile nei ina ua a o le mata upu I le wha msinonga mo se fulu fitu nei tau sanga o le neite nei titi. Ma o se tūlanga sa langona ai le wha noa o le fionga I le wha masino sa ia wha tau nuina ma wha tau teia ia le nei fui wha msinonga le fionga ia ta wha o I malo le lani tu ala Warren ia ta uai le tūlanga wha le tūlanga o solia ai le vāta puia o mātua ma whanau ma whasilingi ai po whea le vāta puia. Ele ngata ile na ia ua whapena fōi o na tā utino ia le to'olua wha I poipo le nei fōi tama ele iai lava so nai loa se I vanga nai ia ua ile iai lava so nai loa e tusai o le nei mata upu ni ngā yo inga na whai o lona to'olua I lona lava whawhine ina ua whapena o na tautala le nei fōi a whawhine ma whaailoa le mea moni sa tupu I le wā oia malona tama. O le la ua tu ina tuai le whai unga le wha msinonga I le se fulu valu teu sanga o le a wha no foai ia I le whale pui I tanu malala e tuli ai I ona wha salanga. Ma le tatu tala muli o tala mai ia I le vainga lautele no tatu tunu. O nisi o vainga lautele le tunu wa pepese fia ma oli le au fai bisi nisi ta vale lau pa sese ele ngate le na o le au fai pasi o le au fai mea tu lima o na ua mawhai o na maua nisi o alanga se leni le nei vai taimi ua e whanau ia onga I le masaa mai o le tamao a inga I tupe maua ia ina ua tutai ngā tai whale o Samoa nisi o ba meli la popoa ia mai nisi o tunu utetele o le lalo langi epi o na ie foi le aso na nafi I le ngata I le nā ua mōri mauina ai foi ia le tūlanga pisi o lo ia I le taulanga ia I le ngata o I la tau e malanga mai ia e anga iantu I ngā luenga ai le ngata I le nā ia o nisi o alo ma whanau o le au whaipisi nisi o lo whaatawina ia nisi o loa au lava se alanga se leni po se alanga tupe mo le tausinga o a inga I le ngata lana ua moni mauina ai foi ia le tūlanga a pisi o lo ia I la tau o lo whaatinoina ia le whaatawina lea ia o mea ai tau mawhawela ia e whaapena ai foi fuala au aina ia manisi lava o loa ina ia mawhai lava ia o ne tali ai ia le tūlanga ia o lo iai ia le mana o mianga o le seleni a wā tausingo a inga e whaapena ai foi ma o ngā le whanau o le ua toia e ile nei tausanga lua whelua sefunu ma le taulu. Ia taulu ngā tu tālau nei yaso manu ia tele whaamoe moe mafu